болады екен. Мына неде мен заң состоится түгімін, вопрос обсуждаться еткен, мен әйтерге могу. Алагузовский межпоселковый газопровод ултрана. Если по нашему району какие-то объекты будут рассматривать, то в первую очередь Кирпичатурам проект. Алай мына бұл зданиенің мына тәдірелер өткенде, крыша өткен. Тузға yazмаған деп айтсаң нейрек лайынды. Программа поддержки местных инициативта ақша ела халықтан. 15%. Біз 15%-қа көпмі ақша елабыз. Шунды іш алырға керек. Мына біз өзіміз халықтан ақша елға дейш. Халық өзінің ақшасын беріп, шул проектқа кіріп, хөкімет миллионны беріп, район бюджеті беріп, спонсорлар беріп, қалғанын біз халықтан дейіп, шул ішін ішлерге дейш. Газны да біз дейіп ішлейміз, клубны да ішлейміз, анда кәмінде 10 миллион керегейміз. Асфальтны да ішлейміз біз. Біздің қәлімізден халықтан ол текілім ақса ерға қәлден келмейді. Мәктәпкә бирдек менә үсешкә. Нәмәгә килә? Менә безгә яңа клуб үтә булыр эше юк. Это надо реально понимать. Шулаймы? Бердән халык әз. Бер икенчедән яшьләр әз. Шулаймы? Молодых семей малы. Кайта торган кешеләребездән исәплегенә кайтырга может ул кеше дип менә Банапаев айтты, ладно. Шуны кайта торган кешеләрдә халык әз. Без нәрсәгә реализовать итәргә можем? Менә минем уемча инде. Менә шушы клубны тәртипкә китергә була. Безнең крыша протекает шушы зданиедә. Шушы здание безнең мәктәптәге комплекс кебек булып калачак. Даже шушында отопление килгәч, даже факта шушында киреп утырачак. Когда-то. Түгел микән? Әгәр мөмкинчелек булса, проект эшләтеп карарга кирәк. Может, мы вот здесь крышу поменяем? Уйлап дали. Тәрәзә. Мәктәпкә генә 2 кабинет чарына менә тәрәзә. 38 тәрәзә 1 200 000 булды. Вот 38 окон алып дәйме? 1 200 000 булды. 2 класстан да хотя бы. Ә монда крыша. Тоже шул чамакларга булачак инде. Вот 1 200 000 әгәр біз эшләйбез икән. Почему бы и не делать? Все равно садик кирәк. Кирәкме? Кирәк. Начальная школа кирәкме? Кирәк. Балабызда 78 бала. Әйме, 78-ның ничәсенә монда мәктәпкә йөри? Родительләр почему-то читтәгә үзегез парарга ялкавыгыз килеп балаларыгызны читкә ибәрәсез. Сез ялкау булган өчен балаларны ибәрәсез, чтобы утырмаларны мәктәпкә ибәрмәс өчен. Шулай түгел дип әйтеп карагыз. Күбегез шулай. Не, абзайда да шулай, мәктәптә дә шулай. Юк, абзайгаларны, алар дигәнегә уже 5-6 и дальше старший классларга китә. А начальный классны менә монда бөтенлегендә укытырга можете шул? Можете. Монда утырганнар улы кешеләр, конечно, ә яшьләр юк монда укытырга. Әгәр авылны алагыз итеп калдырабыз дисәгез, әгәр балаларыбыз булсын, ниндидер перспектива булсын дип әйтсәгез, халыкны ныткәмитәсез, халык ныткәми. Искәми халык. Менә сельсовет территориясендә 1/3 домов пустые. Беләсезме шуны? 1/3 домов пустые. Уйлабыз әле. Шуның өчен емерегеләр каян булмады? Аларның собственниклары бар, ә үй емерек беркем каралмай. Ансы шулай. Но менә бу зданиега, например, крышаны ябын уйласа, дөресрәк булырдыр ул. Или инде крышада юк икән, инде крышага хәлебездән килмәй икән дип уйласагыз. Может, школаның, садикның тәрәзәләре алышынды, школаның тәрәзәләрен алыштырырга. Менә идән күреп торасыз, менә монда нинди состояниедә әле пока йөри, ә ул уже искергән бит инде. 75-нче елгы зданиелар. Менә шул мәсьәләләрне карарга була. Пожарный машина то же самое 1 200 000. Пожарный машина булгач, ул кирәк. Елы здание кирәк аңарга. Елы зданиега водители кирәк, ә водитель штатта юк. Ул күпме генә зарплата ала, сельсоветка берәү генә по договору гына аңарга.
Kim бесплатно işleyir, kim de işlemeyi. Mine mesleklerinin sibahat var, пожарный машинаны, газ 53'nin kalkında kalğanını tutalım. Bu бесплатно yürüyün, общественных началах. Anda muşklar bütünüzü yığılalar da, kim turu kiler, tezgine yugurip kilip, bazı случай необходимости çığalar. Aviyon maşinanı biz bunda alay çığarıp olmayı. Eyledim yine şu meseleler bileyim. Мне по крышам алыштырыга можно. Можете. Вы это можете. 1.200.000 скажет, Yok. 1.200.000 это крыша будет. Крыша это дорогая. Профнастил уйде кыйбат. Анын тиги атламалары нинди состояниеда. Ничек? Эгер шуну көтөрөлөбүз экен Гүлбой, давайте bunu делаем. И буздан югата Аллах жолунда все уже где. А то, что крыша протекает, уже, блядь, где-то лет 10. Мин bilgenim. Давайте пока тендерлер устроим. Nerede? Железогорна поставкалары вишей бетелерин. Тем более, Аллах'ın выходцы куб, эймен, sizin выходцы куб, поддержка у вас, надеюсь, что будет, потому что 2 günde 80 000 акча жыйдыгыз мәчитке. 2 günde жыйдыгыз. Түгел деп айтып карар апай. Я шулай болду бит. Шулай болду. Вот bu kadar akça yıldı. Şulay болду, siz mында өзүңүздүн бүтүн тууган тумашаңыз, населеріңіз, бүтүн алаңыз халкын сүйттен бойларыңыз көп, сибирякларыңыз. Жиясыз. Хотя бы которую часть крыши. Bunu yine bayılan olarak geçiyor. Anlatın Вся квадратная крыша. А 2 миллион, 3 миллион. Алған, және 2 миллион. Решение келіп, имеет такое собрание, уже какой-то конкретный проект. Ага, Пока әлі бұл программа бірнеше ел барады, 20 ел қатып. Или әне крысаны ойларымыз, а пока давайте на тәдірлерде пока ұстап. Груша тигас, груша. Allah еще не Дорога. Имбр сесет там может ребят. Vino
da çıktı. Alsaydın da tedbirler şokuna çıktı. Halktan yerine gerek var. Ne halka solusyona verirken gerek var. Var ya esrarında 20 bir hayır, 20 bir Var halkla itaat etmişler. Zaten soyuttan kökünde hayır. Sponsor 7 milyon biri gelecek. Sponsorlarında Halktan bir başına ama nisi gerek. Buna karşı real sana nisi gerek. Nisi gerek. yürüyüşümünde Numune nasıl inyalarında kutma kışı var, şunun ihtiyacını alır bana. Kutma sunma koyalım. Sunsa ola. Yani 7 dumdan kadar giderler. 7 var mı? Ben ne? Allah'ımızda 18 yaştan ulu kişiler 341 kişi. İsepte duran. Aynen. Hayır. Ben dum başına mı halka? Dum başından bulmuyor. Dum başından bulmuyor. Ben 341 izbiratil var. Çiftlik sayı mı? Kadir milyon yarım olsa 225 milyon halktan yara gerek var. Biz sponsoruz. Sponsorlardan dış. Kendinde biz kişi başına 700 milyarda değişmiş. 500 yığanlarını. 225 milyar için 341'e bölesin de 150 тысяч. halktan 150 по 500 indi. Biz sponsoruz. Sponsorların alan bizlerle prosentı var. Avluda yaşamayan kişiler. Amine oğlan bir eksekte. Bu çiftlik sarıyan bir sepet. Nega şuna bildik de 7 milyon da eşit. Şolay ne? Belki şu var. Her bir uydan bir şey tigasına. Bir başına bir şey bilen. Birebir haylağında 70% kıskat tutturdu. Amine daha 7% gerek. Yok, bir yıl tutmayın. Şuna aytende çifti yaşayanlar barabir bir işleri. Bu hak aynısına ilk şartsız. Yaşı birilerin işi birbirinde. Birileri meskenlerine çevirdiler. Kişi başına. Şunlarda böyle kuduzla avladı şunday. Народ поет, играет, да, у нас через социальные сети. Он да, инициатива
инициативная группа, избирательный, что он активный человек был избран. ВКонтакте группу создали, между выпускниками школ конкурс объявили, мы на шумде год выпуска столько собрали, мы на столько, бытое, что напишем, группаларда yazdılar, yalar bitti bir yeri. Нет, значит, İstegiler больше дали, чем ауылдыкlar. Anda тоже. 100 мыңына беріп тұрғаннан 1 миллионда 2 миллиард беріп Düşükten barbar bir ehlim derdi. Hayır, onunla bir Давай давай, нашу даттан başını yavrular, her tarafı ne bir şey değil masada. Kalemle birlikte danışma ite, mektepten başını yaparak da tedbirler taraftarım. Bir şey bunlar şeyi bilebildi her biri. Var ya haydi, pazarlık olmalıydı tehirme. Sponsor olup üyeliğinin maksadını belirler. Maksimum 100 saatlik hatta. O dile nivo ettiğin yol var. Ama var mı? Üyeliğinin altı falan mı var? Bir şey buradayım. Dur köşesin 2000 Geldi mi girer? Hayır, mesela benim ballarım okuyup inanın üstün bir. Yani aranız bir evet öte ballar kulağla girer. Hayır, bu. Çocuklar şimdi nasıl ya maşına poложено asfalt yok, kulüp klasına gitmeye gidiyor. Yine maşın mektepten başlıyor. Çok zannediyorum kavgaya. Çok iyiler bundan. Hayır havlu. Пожалуйста, нас тағын айтам деді. Мынаундайына үйде убер айтып сол. Ярты үй отырмағын әлі, әдәм мәсқара. Ол ярты үйде кем бысып ала ол мына шулар. Ne anlamda teşekkür Қарған әрі біліп ол мына шулар. Kalkan bir şeyler eklemek. Kavuşlarda bitiriver. Hadi rakibine gidiyor temizlerine. Hadi İstanbul Sanat'ta возможно milyon yarım olur mu? Ederek olur ki. Şunu olsun hadi böyle video запись была отдельно. Давайте двигать свой там текст, райондан мы тоже поддержим. Hadi голосовые капитальный ремонт кровли. Это мы знаем, нет? Видеозапись надо. И софинансирование со стороны населения 15% от общей суммы субсидий бюджета. 15% на протокол yazılır. Anda возможно summa будет меньше. Bütünümüzde kurunayız değil mi? Nelerinde tekrar kurunları bir alalım. Bunlarınız kurunsun. Neyle bak? Neyle bak? Geriye alalım. Düşürmedik. Ondan düşürmedik. Kim der ki? Mektepte. Bunlar oldu bir tane. Kim der ki mektepte kırsan ama filer. Görünmegende iki kol ettim de. Programa mektepte kırsan olmaz.
Определение организация финансирования. Кем-то 15% делегирует. Скепсика сумманы 15% халықтан яғын тегін дауыс береді. Областный вопрос, индустриальный вопрос, выбрать инициативный групп. Единогласно деген дауыс Да, неге. Яңда. Определение вклада населения софинансирования 15% дауыс береді. Единогласно. Также шестой вопрос. Выбрать членов инициативной группы. Не всякий сенат изделяет. Бunda kişiler kupuna kerak var, bir yedi kişi kerak var. Bir kompüterda yaxşı işleyen kişi. Bir koyuyor var. Alina bulayını kompüterda yetişken. Kim kompüter? Nereye açıkların halıklarına kompüter var? Açıktan lider, kitap okuyorsundu. Min Şimdi bu arada bir yere tutar. Bir de grup var da indi. İnnur koydu ol İnnur değil. Burada. Grup olarak kanta. Eski kalın taşlaytır grup var. Инициативная группа нужна для того, чтобы собрать деньги у населения. Живу сыграть и берем компьютер. Biraz o 5 kişi arasından bular. 5 kişi arasında. Bu senin programı var. Bu programı olan neden tutar? Bütün dokumentasyonu. Список финансирования. Hayır, сразу назначать идеи şunda oldu. 5 kişi, misal kişiden gittik, 7 kişiden. 7 kişinin. Kim de ki, inisiyatifli gruplarına 7 kişiden haylayıp tavus verir. 7 lan aslında. Kadir bas bir su 7 kişi kim derdi? 7 kişi oylar gerek. Alina. Allah'ım neyle işte. Yanlarına alham. Refile koy. Raşide'nin uyum koyalım. Refile koy. Алгорадисın mı? Заведующий школы. Заведующий школы. Заведующий школы. Конечно. Bunda var. Yok Sayfustin'i var. Rezide kiregan devletin. Bu kutuslar zaten olaydı. Radazdan nihayetim böyle. Üderi şunda işler veriyor. Zile de bular, rezide de bular. Doktor gittilerin bir kişiler. Niye o gün maktabine yemeğini? Rabduşu sıramak diyor. Altı tane bir kişi. Bir mujik tabağı değil mi? Yok yok bizim kadar böyle. Ana almazdı bu yavrum. Benim de Gençleri yok da oldu. Bana şurada aktifne yigit de bana almaz. Какой? Bilmiyorum. Bir aksa jenanda fotoğraf Bizim çekiyoruz. Düşerken bre. Это вообще не вопрос. Bu ayaktan Benim başkanım da. Muzukta. Niye İlnur diye yanıma gitsen? Ya Zarifov İlnur da var. Evine Allah aktifne Aynen yigit. o. Bana iyi gitmiş. Ne İlnur şart dedim sana. Tamam. Ama neden? Sit neden ya? Sitten Station neden ya? İte o kadar. Bir de bu. Kartavuz kapıya bak. Paspis kumayı adın. Paspis, конечно. 7 kişi. Akka var Alina, Danturina also, Vali var Rafida, Bayram var Rasida, Rahim var also, Sevgini var Rezida, Zaripov İlnur. Kim de kim, bu şu kişiler, inisiyatifli gruplar.
Tentiler tavus birer. Gitmez var. Karşılar. Yok. Единственный вопрос. Принятие решения о расходовании средств в случае экономии. В случае экономии или ишек. Dışkı işiklerine. İşikler bile ulakta yok, ulakta Beden yok. maktabının işiginden olsa. İki yaptan da. İşikte. İki işikte. Neresi başına yapılır? Doğru bir arkadaş kolay ya. Dostlar, kendine ekonomi oldu niye işiklerle tutunur hadi tavus birer. Karşılar. Yok. Gelmek varsa. Benim bu вопрос ben sağlamam. Hadi lişni вопрос ben yaramayayım. Bu sabah yine yapacak. Собрание. Anam mı öyle? Bizim paralan gün terkibi bitti. Sonra собрание yığış yapıp duran tabi. Bununla kadar fotoğraflarımızı bilir. Мне видео записали, Ana bitinde kedene ana. İnisiyatifine grubu. Обязательно положить. Bir yıl bakıyorlar. Başa dediler. полностью согласна. Ben noyabrda baran prezident kabaran. Ben sabit kabaran. Bu da fotoğraflarımızı. Hayır tamam kabaran. Bu mahalle Kalkan kalan nomin baran. Üstünü kontrol ettiler. Önünde nomin baran. Дальше Халикаса, самостоятельный вопрос, настоящий. Что решает Турганский город? Берется, Урктраха, Хорьев, Вала, пожар будет, Волосага, Уняр. Бұлар өткен аналарына болды, Турганғы қыла, 6 яшық бала, базар басына мініп елдікқа заяшық бұянды. Кругом, бөтен жаңағы базардың машиналарды егіп апарды. Рақат үйде барды. Катапорткала, өткен, өтенің, лақта өтенің, өргі ғайғына келебеттірер. Өтенің қалқыла әуген кімдердің белорустары бар, бошқалардағы бүтін өй келіп өтті. Все-таки үйлерге елетмені екі хозяинның harayları yandı. Сені әрем болды. Исанғанды мал қашамай. Шуның үшін, тем более қазір үйлер қасиетті бекенді, жоқ температуралар басана үйлерге көп етіп өтінде қалып. Қарауыз қалдырады еще. Өзекерді түңгілікке көп етіп яғып, қандырып, жүрмайды бұл уақыт. Шуның үшін, мейістәрігі де бес яқсылап қарапсын, үйбаштар мініп қараған, мүргелер ақланған болған, мейістер қайырғыданы. Түтін сыққан ері, ұспын сыққан ері көрініп тұра, қарайын, ақланған орында. Бұл өйін сейілдарға түгенділер, сол уақытта тұрып ақылған, бұл тұрғылар тішіліккен. Онан ұспын сұға. Сондай қатар біздің көп болып тұра. Электричестволар, электричествоны интегрировать, қасын көмірді, ауыстырып түрінде. Смотрите, проекта еңерлік етіп. Кім бұлар? Кім бұлар? Мен бі? Şunun için bu gibi nakıl kuşlarıyla para tutunadan bunlara heykül oldu. Almanya gitti. Atoğlu Sincan'da. Artan kuşları görüp ilgili olacak. Dersi tarafından. Şimdi kadar olmalı. Sonra da ilgili bir yer gibi. Tabii de kuşlar oluşturan pazardan haklılar. Ну и вопрос, это все так, я государство, что Олхан. На посягтен темиге был вопросында староста, но он интерес был. Дорожный фонтан жылға ақса бөлінді. Ел хайым қайта бір ауылға істәйді. Бұлғарда зін қағатта үйті. Бір ауылдар ұлғақ сәлелер. Үйті яқшы болды. Şunun için
idaralар. Пока бюджет güzel kalsın, bir tane sayık kalsın, her şey yapılır. Niye строительство категория. Şunun sırasında kim daha iyi? Hadi kafayı düşün. Buna biz zayıf bir nurlu bir klaga gittiğimiz. Av yaşlarının da onların altında da var. Yürü ve avluda, kupsilik avluda. Benim avluda bulup bir tere yalar. Yaşlarımın ortak Mustafa yalar. Onlarla da olmuş. Benim yani. Yaşlar. Ana yunus kıskerem. Burada evine yaşışı. Praktika gram zimler. Yani katil koyma havuna. Sana gelgenler bu kita tutar. Yok yok. Asla. İkinci собрание hakkında регламенту yandan Haydar'a bulayım dedi. Ну, Түркиясында жалмаштарға болады, шуңа олай бірін может тіләлік, может емеші алмайды. Но тіләк бар еді, ішлерге ауыл үшін, халыққа үшін. Шуңа мен бұлай риза, если Haydar'ға Şu вопростарды обязательно группа қаламыз, бұл контактқа келген рахмат. Ауылда еще бір вопрос бар. От білді қайсам бұға? Біздің яқта абсолютно юқта, қоп барамыз. От, лампочка мына Burada ilk burundakini ayırmayın da kadar buna yapıldığı Bizga eski lampochka kerakmi? Endi eskini getirib olib qo'yganlar. Qo'sh qo'ygansiz, deb qolishim Не, гүнмей тұрған лампочка қойылған. Білгелі шындай керек. Сенге yanında benim yapayım. Запчасти на например, Әне теге урамдарга яшы қойылганда бізге карттар урамы бас карты калмайды біздің якта. Алан түгел, Именно карт лампочкалар кетирип алып койган. СВС алыштырдылыха,
Liniyahan, bugün kında o liniyaga süta dörtmede kuyuk mu? Bir zaman kani buldu niye 200 bin aksana bir günde yaldırıyor. Nukkasına da. Evet, lineye bir çalışıyorlar. Bir bilekler nüdra. Olup provatlar, sabit olup haftalarda yıl bulgan hayır başlatar. Bizden alıştırdılar. Sizin avul olsun ayma kadar pasıp kara böyle koydular. Şundan kadar men siz nege etken bislikka zaki fagayma etmeyin. Şunu anlamayın da bunlar da onun yine Yaşıyor mal ayağı kaptılar. Mal da Kutusu verir. Oyun kaptılar. Ne olay buna şunu Ben şuna lisenin mendilerini bütün yoldular hep niye mal da delakat yaşamış tarafı hepsi bir bakıyor. Ne oldu? Böyle bitken anda biz yılı bitken ağaçlarda su bitip halk kurgan. Şunda hırlındarda oturttular. Anı kubur etmenler demek geldi lan. Su şu gelişi atamına karardıkta durur. bir polila uydet. Utken hayın şunda. Şu diye bakatmanı. Haşerat olur bir yatar. Bütün oranlar. Ya anam yukarı var. Yok mu? Bu ne? Şoktu bir kere. Ne yaptı? Mustafa'nın bir şey Mustafa'nın yok. Şunu yapmak için ben derişin yap kullanırım ki anda iyi kartları alırlar diye demek. Ferte vermem. Bütün oldu. Mal Şu güneş durar mı? Mal